chum video a chuan Hailey Bieber chanchin lam kan lu chil ve thunga nga akha tokin Hailey Bieber le Selena Gomez te in kar thuwa buaina kum tin deuh tho in nyalna a om renga Hailey in chuti chuan ati Selena in a chuti khati ti vel internet a hmu tur om chol lo te po kan ti thei ome an ma ni pahni ngei po hian an hne zo zai thin hiang ka ring ani ole Selena Gomez site lam po en thein om to a adu ta na en theya ka channel in lo hai mai don nia tuna chuan Hailey Bieber site lam ve thung en hauleng o he video thu te hi internet atanga ala khoman ni a keima ron phwa chop vela ni lova entertainment purpose tan chawa siam ani a clear tu te po in en dan min lo thiam sak don nia ithil lo sha thin zong zong te kha thudik lo ni ta si se internet vela an thu soitam tak mi puite ngai dan siam tira an rin na soi her sak an ni na hian thon thu voi enge moza I lo sha to china thil ni dan dik tak zok chu a en kan tir ani mai long mo he thil an soi thin hi ma na tanga lo in chan to ni in mei chedang pakhat zok tia an soi china mi te mit a fuk lain pakhat akal san tu zok ni lang ero chuan lainat na tor puina le shat thiam na te adong thunga nima sela he thon thu a hi chuan atua ma athiame thiam love ya soi tur an om lo tlat atwar tu nia an soi zo ka po hi dem na tur om lo anga mitam takin an rin ang hi alo ni lo mai theini thudik tak chu a nokin a buai hle ani headlines le viral clips te phena hian mitam zok te le fans ru kol em te thu soi chin mitam tak te na an pompui an soi dan let ling thok thil thleng tak tak zok nia an soi chu omin he buaina hi fans te lam hian bai dai mai harsa an ti hle ni turani kum tin mai eng tik lai mai point he buaina hi ron thar tho le thinin rin hlel na le in hial na te an ron ti al thale thina a to play thei meu lo chu ni hei hi thil om dan atak me ya shat puya a hmuna om veya mit nge ya lo hmu pui tu te na an soi a full story kim chang chu ni e he video a hian Hailey Bieber in kum som chuang lai Justin Bieber le Selena Gomez a chil to an ti chung chang te Hailey in Justin anei theinan Selena a style a copy an ti velte chat darin Hailey Bieber side of the story kan soi ve thung don ani thudik she turin I in payem peilo mo ani chuan soi le lo mayang takina intro te po ka nei ve kha thing ti te po lo amma ula karon play don tho pam 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 parada piu piu anin mu masak ber na niya an soile concert anei na a stock ve ya an soi today show a Justin Bieber chuan van tlang puipun na hmuna Hailey Baldwin chu avoi khatna ata na hmu in kan hmu ang hian Stephen Baldwin chuan Justin kumsom pangami chu afanu Hailey kumsom pani mi nen a in hmel shat tira he anin hmu dan anin biak na vel te hi mi te ti hlau thong tur le Stephen Baldwin te pa fa in Justin chu an ve ru den ne moti thei tura editani a atak taka chuan Justin zok hian ama an lo in hmu to wangin Stephen hi alasia a anin hmu to na le anin hmu chan te Justin hian chiang takin a shil zok ani my name's Steve. And the third song, this is my daughter Hailey. The third song is we've been I think I met you briefly. the first song. Airport, Detroit Airport. Oh yeah? Like, you said randomly that you like my He met you when you first started out. Wow, that's awesome. your wife and you were like, we should be moving to Detroit. I could have been, man. Absolutely. Hey, man. What documentary vela Hailey chuan Justin voi hni lai azui angin an lan tira today show ale Toyota concert a khan kha hmuna thalak kha alo en tu te concert na pakhatami nge mun ni ami ti she thiam lo te an du zong anga an kai shwai theina na an siam ani a nima sela commentator ina soilan lo chu Toyota concert le today show performance te kha event pakhata thil thleng ni in today shows Toyota concert series sangni pakwa zingami ani a in mu ang hian thakhata chum ni Justin muturin Hailey chu akal lo Justin point concert na akor ngai ala ha ni we met when I was a child. We were both kids and Justin was performing at the Today Show, and the way it actually went is that when my uncle was still shooting the TV show 30 Rock, every time there was like a performer at the Today Show, because they would film it at 30 Rock,
they would ask whoever wanted, tickets to who was performing and what have you. So I think he asked my dad, there's this kid that people love that's performing, do any of your kids want to go? So we went, and his mom and my dad connected, and we kind of just... We went bowling. We invited them over for dinner, and... We had lasagna. Yeah, my mom made lasagna, we went bowling, and we just kind of It was fire lasagna. Yeah, it's good lasagna. We kind of just randomly kept in touch from then on. I remember I'd randomly get phone calls or texts from him, just checking in, and as we got older, our paths started to cross more because... Just liked your vibe, because you were always just so chill. Thanks. And then we ended up starting to have more mutual friends as we got older, so that was that. Justin chuan kumsang hi som paruk khan Hailey nena anin hmu na chu reactin Twitter haha makhle mai ti in a tweeta. Justin po Selena nena anin chen a move on live vel ni in Hailey nen anin kom jing chhotol tola sang ni som pali aron ni chuan candle Kylie te le midang te nen anin kom deuh renga Justin le Hailey te ho anin kom na satta ka chuan Selena fans te lam mit alo khama Justin le Hailey te in kop chu du pui tu fans an lo om ve boka an chian ho po it group ti soi an ni chin heti lai han Justin le Selena te anin chen ti lo shetelila point dot le kan lutang da Dubai ya zin khothon na hemi huna hi chuan Justin le Hailey te po in hnai to hle in arukin thlaeng mozat anin zui to a private takin thilan kalpuya tun hnu le khang hun lai khan an thalak dun enge mozat mu tur aron oma hun an hmang dun jing hle ti kan she theya sang hi som palia Hailey New York City apartment a in son tur po Justin hian apui ve nge ni hun poimo kan shat reng tur te kan soile anga December sang hi som pali Selena chu Z nen anin ngai zong tia an soi hun lai vel khan Justin le Hailey te chu an chian dang tam tak te nen December sang hi som palia hun an mang hova Leonardo DiCaprio in New Year's Eve party a hwai hot na mun Saint Bart sa Justin le Hailey te kumthar in muwa an nei lai thalak chu December sang hi som panga a an posa December sang hi som palia Dubai trip Selena ten an nei na le sang hi som panga a New Year's Eve Hailey te na an man na nen hei hi soizom an ni thin heng thil thleng te hian inzom na an nei lo shim shima sang hi som palia Hailey le Justin te hi an la in ngai zong lo shim shim bok chumi hnu kuma anin kar chu in nei chovin December sang hi som panga atang che in anin ngai zong chawani chuti lai chuan Selena chu Samuel Cross nena inzui anga thuthanga omlai ani a Justin le Hailey te New Year in muwa live khan November sang hi som panga a Selena le Samuel te chu dinner ei duna kut inwanin Selena po Samuel mal chunga a thuti thalaka po alangani January sang hi som paruka kan kaldo rang Selena le Samuel te chu an zanria ei zo an in kai lai mu an ni le a kumriat hnuwa theory siamin models he typical te chuan plan siamin Selena chu Dubai an shwaya Hailey Justin kyanga hun a man theinan ti in he Dubai New Year's Eve party hi fashion house Balmain te sponsor ni a he hunakal tur hian sombik ni angai Justin le Hailey te New Year's Eve getaway ero Dubai trip an nei kumle thil thleng dai ani Kendall le Gigi te na Selena Justin lakata an shwai shan na an ro man na lam ani lo ti na ni chu anin ngai zon lai ani lo shim shim bok I live for a good boyfriend t-shirt. Even if I don't have one, I just want this feeling. Chuta model omve pakhat point chu trip chu Balmain sponsor ani thule Justin Selena emo Kendall lam Hailey ta na Selena shwai shan ti vel engma omlo ti in alo soi to a he story aron lar thar le lai sang hi somni pathum khan khami chum tripa model telve pakhat chuan soifia na aron ne ni heti hun lai hian Selena chu Z nena inzui anga soi ani a sang hi som pali December vela khan an pani in an leng dun ngun hle a Z chuan Selena nena FaceTime an nei lai thalak chu caption a oh hi darling ti ziak telin a post nge ani an in car po athuk mel hle a kumthar alo ni thlengin December ni som pakhat sang hi som palia Selena chuan a single thu a soi chhuaka he athil soi hi Justin ngai to a dem na ani an ti ani hemi hun lai hian Selena chuan Kris Jenner sign tir le tir lo tur vela a in nge
ngei to lai vel ani a Jenner unaw tenen po hun engemaw chen chu anin kom hova Selena hian a manager ni lai anu Mendy nena anin kar thatlo wangin manager tur mi thara zong meka Selena zok chu Hailey chian thate wa kom tu zok ani ti hi online na atu chunge ve ruk nia atu chunge ve ru tu ti vel anin hnial na soilan ani ngai lo kan soinon le ang he Dubai trip lai vel hian Selena le Justin te chu anin chen 3 dates total since I've been single, so. Hemi ma than hi liamta November sang hi sompalia Selena chu AMA stage a performing The Heart Wants What It Wants asa a khala kha Justin nena anin chenna hlani in Dubai tripa khan kal du lo ni se akal lo thei rangani mi te chuan heng thil vel hi mangchang kain Justin le Hailey te in car soifia na manrua a mangin sang hi somparuka GQ magazine nena Justin in Hailey nupuya nei aril rup ti ashil lo ang mia in Justin chuan GQ te nena chuan Hailey chu ami hmangai em ani thute hun an mandun hnem thute shilin a trauma nei te asoi pa in nupui nei adu thule juris chu thutakala ka du thute Hailey chu anupui tur lo ni a thil ati vut chuan ati ke chiat pal a hlawa thil chu ti chiat ani to chuan a chereng to don sia hliam chu thil ti dam har satak ani thute ama chu ti nat adu lo shim thute a shilani he interview a hian Justin chuan ngai zong nena in chenna lakna deuh pakhat chia anei thu a soi chhuaka chu Selena nena anin chenna kha ani Selena's toxic role lam Selena Gomez hi Crazy Ex ngai zong hlui in chenna lana a pom thiam lo an tiang chi kha ania Justin in akal sana a move on do na buai zia chin Hailey wang ani emo midang wang po ni se chu tianga om zia chin chu ani a ma se tun hnuwa an soina a ero hei hi an soi lang tel ve ngai lo kum sang hi som pathuma changa sang hi som pasari lai vel thleng kha chuan mi ten thudik anga an ngai vek Everyone of my exes thinks I'm crazy, so I don't care. Hebung hi apoi mo em chan chu Selena hian mi zong te ril ru ne in ama chu Hailey le Justin te anin ngai zon na atwar tu zok ani anga min in ngai tira hei wang hian kum som liam ta mi dai to anin chenna kha hun thlengin soi chwa ani reng pha ani anti akuma kum chuang chu Selena hian Bieber du lo pol anti Bieber te thil posa a comment mu tur a om nola Hailey du lo na anti Hailey videos vela atam zwala chu chuan Selena ni na an soi chu ti oi om telin hate accounts Hailey varaktia an soina ate elve in Bieber telam hotu comment sa pianga heart emoji te da chinin Selena chu Jelena drama pianga aronin barluta Justin le ama po an single ve lain hemi hun laya Justin chian cha pakhat photographer Alfredo Flores chuan Kendall le Hailey te nena an thala khauna chu aposa Selena chuan lol an cherang fua ti in a commenta a chan chu mi zong chuan a hmun ruak Hailey na alwa chu an lo lom hle ni na langa Justin nen heti lai hian la in ngai zong ni se chuan chu tianga va comment po chu Selena tan amoi lo na a om shan lo ma se thudik tu ma in an oi du lo chu heti hun lai hian Selena le Justin te chu kum khat don chuang an lo in chen to ani You seeing anybody right now? No. Justin le Selena te in ngai zon na anin kar kha a shi sel lo hle a an pani in kop kha a shi sel lo ani top mai atua ve mai po kha anin ngai zon na boruak vel kha an ngei lo dun ti mayang toxic relationship anti ang chi in ngai zong ate in du viau ma se omduna in rem thei hlol boxi lo in ti na ton ve na te po om theya real ru lo la puitling lo nen an boruak climate atmosphere om dan turvel chu in she thiam mai in karing No, I'm You're single. fine. Yeah. You're fine. I'm I think, so good. Good, yeah. I'm single, ladies. No strings attached. Nope. No, free and loose. Yep. So sometimes you may just see a boy walking down the street and he says, "Let's grab an ice cream." You're available. Yep. Okay, completely available in every way. Yep. chu tiang ang chu anin karani a in thla hlei thei bok si lo om dun thei bok si lo an ti ang kha an ni a anin kar siam thata kalpui zel tumin voi tam tak anin huwa ma se atua ma in zui thatli an du ti an soi lo We'll hang out, we'll see her every now and then, and we'll talk, and that's pretty much it. Selena chu move on turin a Jelena adu mi pa date thea Italian ani emo zette Samuel Cross te The Weekend te mo po adu a date thei lain Justin ero midang tu nen ma move on pui anei ve an rem tilaw hun kal to a Selena po in
ama le ama chu crazy ex tia in soin Justin point voi khat stage a London mek lain Selena chuan au khum tuarin rak chiam thu alo soi to boka. I think some energy can throw you off sometimes, depending. But I think I've had an ex-girlfriend scream at me before going on stage and stuff, and now I'm just in a place where I just have people around me that are just supporting me. Selena le Justin te bul hnaya chuan Selena chu bial nu hlui mu mal lo tak ti nan shafeka aril runat na te mi hmuah public po ni se alantir pop mai china. You know that push and pull? Bro, do I know it? Like, there's like so much confusion. Yeah. And sometimes you just want to say, let's just What talk. do you mean? Yeah, like, what are you talking about? Like, let's just work it out. You ever been in the bedroom and the same things happen? She's like pushing you away, and then she's like wants to kiss you, and then she starts crying and pushes you away. And Thirna Justin Bieber single lai le Hailey Baldwin single lai te chu in nim nain Hailey kumsom pariat at linlom na po Justin chu mu ani a social media chung an thalak te an mu chuan mi te chuan it group tin an thian ho chuan soya chung te chuan Selena Justin Bieber thian koma piang mai te lo thik thin tu chu ati thin rim hle a ama Selena ngei po in a thik thu a chiat hle thu alo soi to a atwar tu zok ni ang tlata in ngai na ril ru sel lo zet maya atan chin to thu te soin chu tiang wanga thil ti anei thu te nen. It's dangerous to stay in a victim mentality. Selena chu Taylor Swift kumsom ni panga pian chamlom na atil ve in heta hian Justin wangari runa in a aule chiam tia soya ni boka report sina a soidan chuan Selena chu ring taka avin tu ma in min she thiam lo ka bial pa taknya pon min she thiam lo ti in abul vela loading ve Sam Smith potelin anwa in Selena chu an en top ni in soya ni a heti hun lai tho hian Selena chuan a single thu a soi le a Justin po in Selena shat tirnon le nan atu ka chia Hailey ne na an thalak post ve in a caption a Justin chuan mi te hi anwa a tak a single chiang kwang hei hi ka thian thatak mayani nilo se chuan in shemayang ti in an pani in an single ve ve ti chian na dang ani a ma se a pakhat jok Selena chau chuan media emo a exte tir the na tel lovin a du ati theya lokin clear tu te shat tur poimo ati anti chuti chuan an soi ti ang chi ho kha ka thil soi sentence tina ka mang lova heng thu te hi ngai thla ka nom jok nan ka source lak na te soi angin ka ron ne reita ama Selena side lam ka da to po khan Hailey fans tele Selena haters hawin min hau ron loi ya chan big nei ni soi ti ang jong ten keima soya an ngaya min dem vak ringuta tuna chuan khatiang khan tu man ti to lo tur o ngai thak dan te min lo thiam sak ula ke chuan mi tena an soi loi te kha lakho min entertainment purpose tan chau karon soi ve ni ti min lo sha sak don ya min ron hawa ke ma min ron ngei le dai in chuan bana gate bula yuan ni kanin marbul don ya understand mi tena an shat lo dang le chu Selena hian Justin thian kom mei chia te ti buaya stock a ching thin di hi Justin bul hnai om mei chia te soi chiat na le ama Selena an fakna social media ami a like chin te mu tur tam taka oma ama an soi tel lo poin ama jok awa enroll mei thin ani hengte wang hian Selena chu mi zong in an khongaya mi thalo jok a ex Justin thla theilo tu jok angin mu ani ngai lo ma se thu dik tak chu Justin le Selena te hi November sang ni som pahnia anin chena tangin voi khatma anin kople to lo voi tam tak chu in hule ma se Justin in mei chedang an nei ve te hotan affair thei ngai lo a chan chu Selena le a fans te chuan an kalsanin an om hle tir thei ngai lo wangin chu wang chau chu ani kum sang ni som ni panga ani to chung po a Selena le Hailey ani lo pon mei chedang an niang tun thlenga kan la soi reng na chan chu Selena chungchang tok zik tak soi tura la oma chungzinga chuan February sang ni soma Selena in Justin khati laya kum som panga mi fa chu paya du thu te alo soi to a. See, I like Emery, which is Emory. Emery, insert my husband's last name.
heti lai hian Justin chu arukin Jasmine V nen anin zui lai ani a chuan Selena le Justin te kha anin ngai zon lai khan publica po anin hau fo ani ti dan copy ni an soite kan du zong ang zel hi kan thil mu dan ani a chu ril ru om dan chuina thil mak yan soi confirmation bias ti ani a om zia chu kan thil oi kan rin dan ni to sa ti chiang tur thil kan zon le na hi ani a khovela hian personality chi sang som paruk chau aum wangin midang te nen pon kan du zong le mi zia in angte kan om thin renga mi in oi adu em chu eng ang pon a thil oi tum kha tak na nei lo fin fia na om lo thil po ni ma se an oi tho thin he thil hian Selena le Hailey te drama lar em Hailey in Selena thil ti da na piang alo ti vezel an ti china min pakai tirin Selena fans lam te atang chuan Hailey in Selena a chil hle ti ania Selena thil nei apiang nei ve adu ni in an soi ani an pu na ma saber chu Hailey in Selena cooking show a copy an ti chungchang kha ania ti dan le bung in ang ni in hetiang show hi an ni chau lo po ti ve dang tam takan oma kum tam tak kalta chang to in TV pek chwa chin alo ni to chu tiang show chu Selena ta bik chau ron ni thutin Selena Gomez tan chau chu tiang ti chu a thei ti na ami Selena chuan Selena plus chef show aneya Hailey What's in My Kitchen show anei ve boka he show huang chu zovin Who's in My Bedroom series siam anile a Selena plus chef hi August ni som pathum sang ni som nia ti chwa tan ni in season li aneya What's in My Kitchen hi April ni som pani sang ni som ni pathuma ti chwa ani chat tur ma saber chu Hailey hi zai thiamemo lem chang thiamani lova chu wang chuan ama le atim te chuan ama personality mil brand siam chwa tumin YouTube channel anon siama a channel a hian bungsang in anglo tam tak siam ni in chungzinga chuan What's in My Kitchen te Who's in My Bedroom te makeup tutorials te Get Ready With Me tiang chi vel te kha an ni Selena le Hailey te nuam an ti zong in an wanga an ei siam lai ve an post wang maya in copy tia ngai dan lo siam hi mi pakhatin nangma anga wai alo du ve chu iti dana copy ti na ang velani chu tianga Selena ti dan Hailey na a copy e kan ti don ni chuan Justin le Hailey te hian an pahnia cooking show Facebook a me ni ru sang ni somnia an lo nei dai to china Justin le Hailey te chuan an Facebook a cooking segment ti chhuakin The Bieber Son Watch ti ania chu show a chuan Hailey in Justin pasta siam dan te azir tira cookies te an siam dun china ni Selena fans te ti dan anga kan ti ve don ani chuan ol sam lutuk Selena hi Hailey le Justin te copy tu zok chu ania a chan chu an cooking show an ti chhuak ma sa zoka meya Selena ero chuan August arun ti ve chau thil dang an soi pakhat le chu Hailey thil soi o hei hi ka in tak tak ka chauka tak taka kan omani ti kha. Yes, we actually are in my real kitchen in my real house. This is my real home. Everything that we're doing is at home. Alan dan chuan hei hi ka in ti chong kam chu mi pakhat tan chau man phalani mel hei hi ka in tak tak ania ka thil ti tur engkim hi ka ina vek ani don Hailey hei hi ka in tia a soi kher chan chu Who's in My Bedroom ti a siam na mun kha set mun siam chop ania atira chuan kha segment kha Hailey bedroom tak taka asiam anga lantir tum ania chu chuan ayan tu te ne na inzom na asiam zwal don wangin ma se anua Hailey chuan a bedroom tak taka ni lo ti in soifia na aron nei le a chauka ni ti a soilan chan le chu a kitchen tour nei in an nu pa an chen na te mi ten chiang zokin an lo mu ve thei pha wangani milar Justin te ang ni tina a chauka man chin han mu pui vel kha mi te en du zong ani wangin bathroom segment po kha atira set up chop ani thu soifia lawan ni a chu tiang vel wang chuan hun rei tak hnuwa a in tak takami ani lauti mi ten an shat le chau wangin Selena in cooking show a thil soi angkha Hailey pon a soilan ve angai pha ti na ani chu Hailey in Selena chongdan a copy an tin san chu alo ni ta ani ti chuan copy ti a boina dang om le chu an pi te ve an cooking show an lan tir wang ani le a chumi hnuwa Selena chuan a thian te le a pi te hau a show a alan tir ang bokin Hailey pon
pon a thian te anu le api te a show a alantir ve a midang hetiang ang show lo nei ve Meghan Markle poin a thian te nia a soite a lo lantir ve to thova midang pi te le midang lantir ve thin tho om le chu Ariana Grande ani chauka om lain mi pakhat tan chau pi te le thian te hruai lantir phal ani ti dan om heklo he copy tia in pu na hi in nyal na siam chop thil lu tukania a chak jok le chak lo jok po an om lo mi mal ta bik thil a om theilo copy tia an in pu na ang hawa hian adang le chu Selena tongkam man chin okidoki ti Hailey na aman ve kha ania Okie dokie. sang khat zakwa som thum hun lai ve la tanga thupui aw hlai mo tong kaw che an man chin te hi ma ni kut chuak bung ro chin chia na ata na man phal an ni lova mi mal ta bi ani lo chu wang chuan du in an mang thei en tir nan oi ha ilo ti ta midang pakhat khan oi ha alo ti ve a chumi chuan iti dan a copy ti na ani lo tu po in oi ha ti tongkam kan mang thei vek thil dang thomno tlere in post dan vela Selena a copy ti a soitam taka oma hengte po hi in pu na hau tak chu ani ve pakhat soifia shan pa ngai pon ka shalo ti chuan he hand gesture post hi copy an ti zinga tel le in hetianga kut handa vela mui han ti por vel te hi chu mei chedang tam tak ti ve po antama man atang to in post dan lar zinga mi pakhatani beauty guru sawin an ching zual chuan anti hun date nia an tarlan po hi adiklova Hailey in he post hi June sangni somni pania video a posa atia Selena hian March sangni somni pathuma ati thungani hemi chungchanga thudik ni ta chu thil in ang ti emo in bel hi thil thlengpal thil om theni ti hi tun ma deuh po in Selena hian Miley Cyrus copy ti a soichin alo ni ve to a Miley thomno hak ang chia te have in Miley na ati lar thil tam tak te po ati ve thin bok ma se chumi wang chuan Miley a copy ti na ani kherbik lo internet people ho hi an man le lu tuka in hial na tur thil ho te la hi an munem sia boi thla kan hi an thomno in bel vel te alo in ang palani pon milaran nya stylish an hak tur le in bel tur te lo ngai twa tu in an pal chang atam lo theilo voi khat po red carpet a Shakira le pink ten thomno in ang anron hak dun lol to kha an stylish tela chuan o hei hi amoy bon tu ma in an la ha common lo tin in la original hatokin carpet a zo puya an hnu la ka pakhatin a hak ang chia arong po in ang chia aron have le sia an panin an hanin ena an nui top kha yang vel chu ni khovel chu mo azim lu tuk chu wang chuanin khomen people chill ton zau war an hak dun te po copy an ti le a hei po hetiang ton zau war te chu khovela thil siam chwa hak common pol an yang chu kan chen oma vai mystery in sa te pon an halom le adang po thil in ang deuh an hak copy pu po ala om chawa ka soi pe to lo a hau hi ka tilua ni e je te tu Hailey na akut zung changa a chut tir po hi soi chwa tel ni in Selena in je alphabet zungbun sangni som pani ma nami to anei chu copy in tattoo Hailey in a chut tir ve tia pu ania Hailey in Selena a copy nge ni ti chian na evidence a ngain ani na taka chuan Selena poin Hailey kut zung changa star tattoo anei ang chia chu ni hnuwa Selena poin a kut zung changa tho Hailey chut tir na chia tattoo a chut tir ve bokani chu po thil thleng pal a ang jok ma ti chuan ji tattoo a om le a he thalak po hi siam dang lamani a Selena tattoo ji hi alian deuh zoka a ngonga a oma Hailey tattoo ji ve thung hi chu ate in a beng hnunga a om ve thung ani chuan beng hnunga tattoo tereu te chut hi thil common pol takani bok Hailey in ji tattoo a chut chan chu group project an nei zinga telve Hillsong Church an pastor fanu thlak lam nat na wang tak ve support na a chut tir ani he tattoo alan na Hailey thalak hi June sang ni som panga lak ni in Selena tattoo ne na alan na po hemini tho hi ani a ma se media lam chuan Selena tattoo chau an soilan sakani October sang ni som panga a interview anei na a Selena chuan now Gracie ta na ji tattoo chu a chut tir ani thu a soilanga thalin huwa Hailey pon a tattoo chungchang chu a soilang ve ani copy ti vela in pu hi a thinglu tuk chumi ti chiang tur chuan thil pakhat Hollywood hi inrin a in azimania an ma ni cheitu tur big stylish an nei veka thil thar le a hun laya an war ang zel an thlang khom thina mun pakhat mi te chu wang chuan lo in an pal changa om lo thei lo ti sha ta poimo a engama ma Selena in samaziala Hailey in alo zial ve emo Selena in post dan ang zulzuya Hailey in post via oh hey
this Selena copy chiang lut ti ngal zel ringot an ma ni ngei po hian an ning ve ngot thin hang ka ring rare beauty le road campaign concept sa po rare beauty te zok hian road ti dan ang zul zui le marketing campaigns dang te ti dan ang dewa ti ve po an nei nuala kan mu ang hian ma se Selena chu engkong main pu na adong ve ngai lo concepts dang lam deuh chen khat phei hi chu road in an ti ma sa deuh tlang pui zoka anuwa rare beauty in an ti ve le a reng thu in concepts khil ngai tua chwa ngai dan tlang pui ang hi mi pakhat ta bik ti thei ani lova ma se hemi chungcha nga hi chuan double standard alang chiang hle ani hei heta po hian road campaigns nei pakhata Hailey chu million anga lantir ani a Selena music video thar Benny Blanco nena an scene pakhata po Selena chu million angin alang ve thowa ma se hei ero an en kan le daya ama kan lo soilan to confirmation bias wangin ingai dan anga thil omle chanchin isha du dan ang zonga ithil oi le rin to sa angte rin chan chawin thil I mudu to dona chuti rual chuan I mu dan ang mil nilaw fin fia na omero chu ingai ven lawang chiat le tur thil dang chu copy nia inpu na te a hian voi engemoza pun le darkar an zia te hi Hailey atin hnung jok angalan tir tuma chu an oi theina tura an trick an ti dang lam chop ani ti hi thom no ha copy an ti a te po atam jok hi Hailey a hama sa jok deuh vekani documentary in a soilan le chu an thu soi tong kau che in ang an man thon phu taksa emo thinlung ti an soilan telna awanga copy tiaw inpu na ani a an thil soi in ang pakhat chu an mani chanchin an mani ngeina an soi ti vel chungchang ani a hetiang ang zu zui deuh thowa thil soi ve milar dang te po an oma media lamina an chanchin an soi sak nilaw an mani ngeina an chanchin an soi ti vel an mani site atanga chanchin soi ti chong kam mang tam tak an om ve thawani chutianga ti chu milar te ho hian an ching shima man atang to in I realized that everybody else seemed to be narrating my life for me. Yes. So why don't I put something out that is my side of the story? It's not. Been watching Justin Bieber seasons on YouTube. But what really happened through the process of doing seasons is I realized that I was able to tell my story about who I was from my own mouth instead of people from the outside being able to tell my story for me. Hetiang ang deuh tho abik takin milar mei chia te a an lan nau pan to lo thule an lan dan engemaw wang shim kum alo tam ang zela an lan dan dang lam tak wanga soisel an hlo na sa thina Selena poin heng chungchang hi soin I didn't feel good about my body. I had such a beautiful time shaping this dress. That was one of the moments where I was like, I don't have to be that 19-year-old body shape anymore because I'm not. Heta athil soi hi Hailey thil soi nen eng tin emo lawin ang lein. I think I'm learning is I'm not 19 anymore. I'm 24 now. I feel like my body has changed the most even this last year. And that's what happens as you grow up and you become more of a woman, your body fills out in different ways. Like I think I have more hips now than I ever did when I was younger. I saw a comment and someone said she gained a massive amount of weight. I said a massive amount of weight? And then every other thing was like, oh, well, she must be pregnant. She must be pregnant. And I'm like, I get so thrown off when people just start talking about another woman's weight or like calling out how their body is supposed to look or even commenting on if they've lost or gained weight or it's just like, ugh, it's gross. Heta athil soi in anna chun chu som pakomi an ni lai vel an soilan hi ani maya Hailey ataksa in thak dang lama soi hi chu som ni pathuma changa ni li ani lai vel a soina ani a som pakwa ni lovin Hailey hi sang hi som panga a som pakwa ni a hemi kuma chang hian aron lar zwal chana mi te an big ron ni chau chanin chu tiang vel te chu soin interview aneya heta hian Hailey chuan mi te an big ni chungchang a soya som pakwa ani laya taksa in thak danglam na lam asoilaw alo ni ani po in hetiang thupui hi mei chhia te a komona abik takin industry a hian it's a bigger issue, it's not just about me, it's about all the other young girls. It's like what I'm supposed to succumb to this your ideal image of what thin is. Chuanin heta po hian Selena chuan ama chu a thinlung mi ten mu sakse ati thu asoya. What do you wish more people knew about you? My heart. Chuan Hailey ama chu mi ten atum na te mu sak ve se ati thu asoina chu an ron thur chuak le a. Before seasons came out, I really felt like I always battled with the idea that people didn't really know me. They didn't know who I was. They didn't know Hailey for Hailey. I wish people just knew my heart, and I wish people just knew me for me. And it's so hard to
reveal that part of yourself because people only see you in photos, you know, from the he outside. thu asoi na lama ti swal nei palin thinlung ti thu Selena chawina asoi thei atabik chu amang tel pala documentary a khan Hailey chu Selena chungchang ena darkar som chuang Selena chanchin zira athil soite lo bai hat lau ang mai khan an chua interview anei huna Selena soyang asoi ve theinan ti in Selena in he thu hi Brotherless movie interview anei na asoi ani a Hailey hate train sang ni somni pathum lai vel khan he video hi aron viral a he athu soi hi Bible thu mishing chuan pol lamlan dan atangin athlira ma selal pai ro chuan thinlung athlir jok si ti atanga lakani a midang te pon kan thinlung hi min mu sakse ti in kan soi ve fawang chule mi thuziak in ruk sakna anga ngai tur chuan kha thu kha Selena tabik ni heklo ti chuan December sang ni somni pathuma Hailey chuan a brand chu less is more ti in asoya thakhat nuwa January sang ni somni palia Selena point a beauty secret chu less is more ti in alo soi ve bokani sang ni somni pania Hailey chuan Jet Michael Murray chu a crush nei masak ber ti in soya sang ni somni panga a Selena point a crush nei masak ber chu Jet Michael Murray tin alo soi ve boka Hailey in Selena a copy kan ti zel don ni chuan heta hian Selena in Hailey a copy kan ti ve don lom ni next point a kan lut leang the rare release party documentary a an soidan chuan Selena chu a album thar release lom na nein an lom na hmuna Hailey le Madison Beer te chuan DJ ina a hla play lai chu yami hla thak tura an ti wangin Selena te zan hun man borak chu an ti cheveke ya soyania chu tiang thil a thleng tia soina screenshot document ina atarlan kha mi pakhat account Justin le Hailey te in chen turvel lorin lok tuma viral tumchi account ina a post ania hetiang ang shil lok na lorin lok na ang account siam po hi tam takan oma khatiang thil thleng ni anga po siam tu po kha Hailey le Justin te hater ani a chu po sa a inzia dan chuan Selena chu restaurant aron thlen chuan waiters te chuan a hla an lo play a chu chuan Hailey ti thin urin Hailey le Maeve te chuan yummy play turin an ti ve ngala ti chuan Justin hminglamin an aw vak vaka chu muna chuan ka om lo na in chu wanga alan dan chuan ti mangtel ka ni renga ma se buaina na sa tak chu ani ti in ti chuan Madison Beer le Hailey te chu January ni som pakhata Elea restaurant pakhat Craig sa an chol du na anu dewa Selena po a thian tenen Craig sa chuan ron chol ve in album thar rare release lompa in documentary a chuan Selena thlen hnuwa Hailey te chu ron thleng ve chia angin an soya ma se Hailey chu a thleng masa zop ti chian na thalak te po a oman post pakhat chuan Hailey le Madison te chuan Selena chu zanria an eina a anti du da ti in an soya Selena chu chu hmuna chuan a album release loma thamwang taka om tum mai chawani ti in he thu thang hian thil dang po an kai bel zelin Selena fans te chuan Madison Beer chu beironin tha vo na te adon pha boka Selena point IG a Madison chu unfollow ve ngalin chu chuan a fans te lam chu thu thang chu oi tir zwalin ama ain an chena zwal sawa ani na taka chuan Selena hian sang hi som pariat vel dei to atang khan Madison hi alo follow to a ma se Selena ina unfollow ta ka chuan Madison thil post comment na lam chu rule lem emoji hlirin akhata anua Madison chuan tho chia keima chu in thattura shil na don tluk a omlo ti chu a tuita January ni sompani Hailey nena an len dun tuk zing lama Selena fan pakhatin engwang te chuanin nge khatiang khani ti tia a comment na chu Madison chuan heng thuleng vel hi a thak tual kum som chuang kalo kom to Hailey nen zanria kan ei duna chu zong chu ani Selena hi ka du tak zet ti in shat kha chu wang chuan alung ti oi lo turin eng thil ma ka tingai lawang chu tiang chu lo thleng ni ta po ni se eng tin nge mi swal ber chwa min chwa thei khongain ha dam te u angei omin thil tul lo takani in soi ang thil eng ma a thleng lo thil thleng pal ve mai ani e ti in achanga Maeve thil post pakhata Selena fan chuan invain eng thil ma shiat kan nei lo an thil soi zong zong po hi mi soi ve kan ni mi soi ti vel mai wangin tu ma kan ti boy turani love Selena point adu lawang Maeve ka ti palani e ti in a commenta oh thil dik takani tiang mai turkha inlo ti ani mai thei atewang chu commenta chuan inzia bel zelin selenators te mi ti boy turin du chuan shik
pui phirte Justin Bieber le Hailey te kan ko muang cheu ti in a commenta Maeve po in comment chu reply ve in thil apun lun zel ma in he thuleng buai tak le mi ti na thei tak thuwa hian thudik pakhat ma aum lo restaurant in anga kan ompal mai ani thil ni lo lawa chhuatum su ti in aron chang ve bok ani he buaina a al pup tak nuwa Selena po in Madison thil po sa ron comment ve in hetiang zong chiar hi aten om lutuk tum wang re nga ti eng kong ma in anilo hetiang ami an tong khum thei hi kalom lo tak zet naw te ani lai atang to in Madison hi kalo sheto tun ang ani thleng hian kalo le en chhun zom zel buaina eng ma aum lo ti in Madison an follow nu le he theory offense te ta na oi thei tura asiam lai rengin chuminia ve Selena chuan Madison chu follow thale in he a action hian buaina om lo ani si chuan engwangin nge i unfollow ti zo na ron siamin dot masaber chu Hailey le Madison te thlen ma in Selena a thleng masa ti hi ani a ma se Hailey te thleng masa zokin restaurant an chua san masale zok ani dot pani na chu documentary in thil thleng asoi angte an ma ni Selena Hailey le Madison te nge in an perfect chuan he thil thleng tinui za thak zwal tu pakhat chu Selena le Madison te he ni ma chia hian IG live na in pomin Madison chuan rare hla thuami mangin aron commenta chu thu chu Madison beer hlami Selena hne na a hlan chhon a hnuwa Selena ina rare beauty bulchan na tura idea anei pha na po ani Hailey le Madison te hi Justin a omve ma po in an lawin kom ngei dei to a ma se Selena le Madison ero chutia in kom ngei an ni lo thok khat lai khan zan laia Selena chu studio po na mu an china heta hian Justin chu Madison nen an tho dun lai ani thudik ma chon tur chuan i lo in pem documentary chu point dik lo chi sang ne na ti to pani a chung zinga chuan commentator chuan Hailey pa ron soi chuakin Justin le Hailey te nu pa tong trai pui tur rangen na aron siama an nu pa in chen an tum anga thuleng omvel tirin omzwal turin le screenshots Hailey hate page reddit mi thil post Hailey le Justin te chu ashan ve in hun pakhata an thlenga ashan ve in an chuak le ti thu dot thu bok soina te aron tar lang tela ama sabera February sang hi somni palia Hailey pa ina afa te nu pa tong trai pui tura angen na chan kha chu Hailey in aruka thathum mi naw apai wang kha ni a first trimester level hi naw paita na film khur ngai zwal hun lai ni a chunga naw te dim an langai zwala hote te a pal a om thei wangin khati level kha Hailey po indim angai zwal lai ni a hemia changa thathum nu mei sang hi somni palia Hailey le Justin te chuan fa an pai thu an ron puang zara chuta chia chuan Stephen Baldwin in chong trai pui tura aron ngen chan an shethiam tawar ani documentary na atar lan dang le chu Selena in naute a chiat wangin Justin chu in ti hlumatuma chu wang chuan foreina an zin duna hei wang hian ani hmel Justin team te chuan hetiang vela changa lak bona Justin chu Hailey nei turin an tiluya heti lai hian Selena chu naw nei tur ani a chu wang chuan Justin kha atrapani ti blind item ina asoyani a oi omlo mai baka Selena hian naw apai theilo shima heti lai le tun huna po atak salam shisel lo wangin chu baka foreign anzin dun na kha Jamaica ani in Justin Bieber pa nupui nei na hmuna an kalani hemi nu tharei lo te a Selena chuan kidney transplant nein hei wang hian Justin nen po anin kop thale ani Justin cha lai paparazzi haulak fu kha chu khati lai khan Justin kha depression wang le Lyme disease natna anei te wangin anun ram a chau ve lai ani a chu wang chuan alo cry ve ni mai hemi chungchang hi a season documentary ya po atilang ani soilai ring pon tun naya po Selena le Hailey drama thar a omle to adang po omle to mai theka soilai po hian Hailey Bieber chu Wall Street Journal in interview an nei na Hailey chu a brand Rod Sephora zor chwa ani ve to wanga Rod le rare beauty brand khai khin an ni chungchang vel an zota Hailey publicist chuan chu zo na chu skip turin atia ma se Hailey chu lowin sum theilovin Hailey chuan mi tena midang ne na in ti buai tir phet min tum hi anin om shim tianga ti tur hian ka dil lo mi in chu tiang ang mi ang chuan min hmua ka chan chin an phwa chopa chu an ngai dan chu thak tir tu tur ka ni lo atia Wall Street Journal lamte po hi an hmal ve shim Hailey chu Sephora brand dang eldeu anei le an zot le
khera Hailey chuan mi zong tan mun ro ka om vek min chok phur tu te ni lo chu elna ril ru ka pungai lo ti in a changa Hailey chuan ama le ama bak elpui thama ngai anei lo ti na ni chu ni renglom in elvak vak hingai lo an line ve a an hlotlin ve thei he mi te pani in kara buaina cho chwa phe thi he khovel hian atum ani bere Sephora thok te lam lain Kim Devin Selena rare beauty poster an la tha a Hailey road poster in an thak kheng lai te tam tak video mu tur oma ami pui te zok hi ni mo buaina zong chu an ma ni pani hi ani pon ka she to lo Hailey chuan TMZ lama thu thoni athil soi chu Selena chungchang lama ni lo thu le brand shim chungchang a soi thu te ti big anei lo thu te in soi fia na aneya Hailey chuan Selena ati chan lo ti in article a chuan a inzia ka ni Hailey po hian buaina omle theilaka in ven atum ve hle ti a shat theya ma se hei po atlai zota Selena point thu chwaron siam ve in ma se hei hi secondary lo te a adili le ngala ma se internet people ho tan chuan second claim te bak kha angai lo million chuang in an lo mu man tho Selena chuan amain omtir ve mai teu adu a soi theilom tanuna boy pha lo ngong engma anei lo engti kong zong ma in mi te soi lai ni le finna chungchang ani nil nei taka om tur brand zong hian min chok phur chuan kan va in kan top san thei ka be sei ti in an pani tan hi chuan soi zom lova om tum ngai heng buaina vela po hian Justin point anupui thlawang te po alo hau ve fo to a annu pa po an hlimin anin mangai i po tun thlenga an la in ne tang hian a hriat mai ba ka Hailey hi ado theina a fak om katia nangni in thei ve do na mi Justin Bieber trauma wanga har sat na tok ril rulam thlenga hong nun buai em achang le pui pun na ate tlan san daya Hailey zuin alaron in chui zuya kar kongka te alaron chuak don ti shet ringpon an nam khar khum sapa nupa anya in ti thiam lo lai te po an nei viang chu a in mu kiu reng theilo in ne hle hlui lai te po thil om thei vek nupa in kara chuan e chu anin me hi ka tinia anin hual ti an puan hima an jing tho paparazzi te na thla an la ka te phei kha chuan an wa hanin ang tak an samrong le athur dan zong nen soma ulte dik tak an niin ka sia chuan Selena Gomez po ril run na ma tak ni na angalang chuak mai thin ril runat po thup thiam lo lan chhuat tir mai thin thinlung no tak nei ani ka ringa chu tiang mi ani wanga crazy x ani na ka shelo mishing kanin ang lova lana chi le na lem lo te kan oma ata na siam mi alaton lo wanga sha thiam hlo lo mai ani abul bera Justin Bieber lerwang ma se handem ringot don pon adin mun anga khan ler lo chu harve viawang melin zirbok nen chu wang chon dem tur dik tak chu lal setana hini ama wang vek hi nin amane he pa hi he khovela buaina mimal anga buaina poni se a mishinga te hi kwat lo tur lal setana wang vek zel hini he pa bak dem tur dang anom lo mo baka he keisa hi chuan fence te hi lom nupui pasalan nei to nu mana an move on to lain a fence te zok hi an la move on ve theilowa a hun laia larber tleirol te a chilron pani in ngai zong in thenta kha an ni miawa a makshan lem chuang lo ma se fence te hian in khwano samsui tir phet an tuma khatiang kha chu puwana thu lom mishingina du dua chumi le chu in I mai ta ro se chu in rol ro se ti thei ani lo nem ti khan Selena Gomez le Hailey te kum som chuang buaina re theilo chu an side ve atanga thira chui chian na kan nei to a aron soi tunu hi min ron dem le dai te kha in om le nge Selenator te po in atu te po lo ni se ngai thak dan min lo thiam sak don ya o ole tun jom video chu kha zong kha ni a comment section lama in how loi kher lovin ngai dan te soi ho le cham ang o clear tu du tak te in va in hun man nuam vek ule